Om Swastiastu, Rahari Megaranti. Om Swastiastu, semeton sani sampun bergabung. Om Swastiastu, Arya. Oh, Akidi sani bergabung. Om Swastiastu, Fendi. Masih sepi. Inggih. Om Swastiastu. Suksema majang reng semeton sinamian sani sampun bergabung. Ring rainani mangkin Devi Pacang Wacen cerpen Bali online sani memurde ngajang tai kekawian Bapak Iwayan Paing. Enten lali Devi ngaturang suksema majang ring suara saking Bali Bapak Ibu Tu Supartike sampun ngicenen galah ring rainani mangkin. Taler Bapak Ibu dosen semeton sastra agama lan pendidikan bahasa Bali Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Cerpen puniki, cerpen ngajang tai puniki keambil saking buku pupulan satu cutet suara saking Bali sani memurde nyujuh langit dhuwur bukit. Inggih sinambi nyantos semeton sanilianan punapi gatre semeton sani dumugi becik nggih sami becik rahayu. Ampura Devi agak tegang niki. Inggih duaning sampun galah mangda nenten suwe nguacen cerpen Bali online puniki kawitin Devi nggih. Inggih. Ngajang tai oleh Iwayan Paing. Timpale mebriak kedek ningah ani orahang tiang dugas bapak guru nakenang undo apa gae dugas liburan sekolahi. Bapak guru metaken kito sedek tiang undap. Takonina kito mekesyab tiang mesaut. Ngajang tai. Mirip apang ilang kiap tiangi, bapak guru ngorahin tiang kemalu. Sambilang ngusap-ngusapin peningalani, tiang nyerogjok kemalu.
di malu tiang nyerita. Uli itelun, imimi ngajak tiang ngajang tain sampi. Tain sampi ni ke kajang terkesambehang di tegale ane sube suod tengalane teken ibapa ilimang dine. Meme ngajang tai tusing jeng ngajak tiang dogen. Meme ngajak pisagane ane setate saling tulungin sebilang adegai. Pisagan tiangi ane milu aja kepat-pat. Keto tiang ngawitin ceritan tiangi. Setondene suod tiang nyerita, bapak guru metaken. Tusing ngajang tain sampi adane, ngudiang kesambatang ngajang tai dogen. Mare tiang ukan mesaut, timpal-timpal tangi nyautin. Yen riki, asal ampun nyambatang ngajang tai, artine ngajang tain sampi pak. Bapak guru anggut-anggut mireng pesaut timpal-timpal tiangi. Miribang ulian mare-mare metugas di desan tiangi, bapak guru cucut buin metaken. Apa melahne yang milu ngajang tai? Man petakon keto, buin tiang nyeritang unduk ngajang tain sampini totonan. Liunan cerik-cerik di desane dini demen milu ngajang tai. Tusing je ulian ngajang sampi geginan aloh tur iying. Tusing je ulian demen mekipu di tain sampini. Tusing je ulian lege ade nulungin nyambehin tegali lemekan. Tusing masih ulian ngajakang ngajang tain sampi imeme utawi memen timpal-timpal tiangi ngorahin pianakne tusing masuk. Ane mekrane demen liu pesan. Abesik, yen ngajang tai, imeme pasti ngajakang pisage. Yen sube ngajakang pisage, imeme pasti ngai dedaran ani jan-jan. Paling tuare ngai urap montong ajak jagung nyanyah ani empuk. Lenan teken ento ngai masih darang kopi. Paling tuare sele maunti gula bali. Ane ade dikenah cerik-cerik iaban tiang, ade je ngajang tai, ngajaka ngai apa je pasti man dedar ani luung. Luong ne nomor 2, kalahan buen abede teken kundangan utawi ngelah gai mebebean. Nomor 2, yen sube ngajang tai, pisagane ane kajakan, amun ngelah pianak masuk SD utawi cerikan pasti ajake. Yen dine masuk, cerik-cerekne orahine nekain ketongosne kajakan ditekane uli masuk. Ditu man galah mepelalianan. Mepelalianan sambilang nulungin ngajang tai amon dadi bahan ngabe. Nomor 3, ane pinih demenin yen ade geginan ngajang tai, ya diastun di tegal pisagane pastike man ngalih bobor. Bobor sing adelen tuah ulet tain sampini ane mewarna putih-putih. Geden bobore amon kese ane biasa meumah di dondap-dapi. Yen kesani gadang manut dondap-dapi ane amahu. Yen bobore putih ia diastun mamahane tain sampi ane badeng utawi gading. Imeme ngorahang bobore ngai tai sampine melah lemekne. Tuah dadi alih diketujuni ngajang tai. Bapak guru mesemutan roh turbuin nyekenang. Dadi anggon apa bobore? Buin lanturang tiang ceritani. Diketujuni ngeduk tai sampini, nepukin bobor musti kesampingang. Tonden dadi duduk setondene telah mekajangan tain sampi. Ento mekrane cerik-cerike demen pesan metulung ngajang tai.
Apang enggalan telah, apang enggalan dadi nuduk bobor. Disubani suwed mekajangan tain sampi, bobore mepunduhang tur mewadahin. Tusing ade ngorahin, mekejang ceri-cerike ane ada ditu mekripitan. Ane gaine mesuang tain sampine ane nu ada di basangne. Suwed mesangin bobore mekejang, laut meumbah kanti bersih. Disubani bersih, meuyag aji uyah laut ke depinang selai menit. Suwed keto laut kepeseng apang kanti iat. Disude meseng, biasane medum amun cerik-cerik ane ajak mesangin. Dumane ento laut ke abu mulih. Di jumahne bobore ane subo kepeseng kanti iat laut kegoreng. Ien melah luaban lengis ane angon ngoreng, bobore empuk dadine. Empokne mesaih ajak kerupuk kulit kebone ane biasa madep di pekeni. Kerupuk ane biasa dari gap-gapan di ketujune imimi teke uli peken. Bobore ane empuk jane janan teken kerupuk kulit kebo. Mesaih jane ajak bepitik megoreng. Ditu legani ngajang tai turman bobor. Bapak guru mekenyem sude tiang nyerita. Timpaling ngoplokin, ade masih suit-suit. Jek ilang subekiap tiange. Apa buen bapak guru ngorahin tiang, nyemak buku punduhan nilai ini. Dijejer nilai bahasa Indonesia, bapak guru nyuratang angke sangang dase. Inggih, nike sane presida aturang Devi. Suksema majang reng semeton sani sampun bergabung. Ampura yening wenten keiwangan Devi. Mungkin sapa-sapa dumun. Suksema Gusti Ayu Sukmayani. Makasih Ayu. Pak Jero nggih suksema Rahari. Ibu Made Aryawati, Bu Pudel. Taler Pendidikan Bahasa Bali. Wiradnyana. Taler Mama Nia. Taler semeton sinamian suksema ping banget sampun bergabung. Yening wenten keiwangan Devi Nunas Gangrana Pengampura mangkin puputang Devi antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Suksema sampun miar sayang.